Kurumirira tharikiro iria ikoretwo ikiyumiria mahinda kwa mahinda mugunda-ini wa Mwea Scheme, Mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka nionanitie gucakaya ni tharikiro ino, uria ahithuritie ati ni araniirie na mutongoria wa bururi na njira ya thimu kumuria aigirire niguo kuhukia ciiko ici. Akiaria mwena wa Kitui hindi ya harambee ya gwaka kanitha wa Good News mwena wa Mutomo, Kalonzo oigite matikwirora ciiko cia uragani igithie na mbere mwena ucio, akiuga ni kihoto kia o mundu o wothe guikara handu o hothe ena thayu. Hatuwezi kubali andu alame Mwea mathamwe tamate Kenya. Mwena-ini wake gavana wa Kitui Charity Ngilu nioigite ndagwitikiria migunda ya Kitui na Mwingi National Reserve igayanio. Wale watu wako juu tunajua wale wanapenda ardhi sana. Watoe mikono yao kwa hii landi yetu ya game reserve ya hapa Kitui South. Haitaenda kwa mwingine isipokuwa Mkamba na watu wa hapa. Nona kuhana uguo seneta wa Kitui Enoch Wambua ni ahutetie cigi kamiti ya IEBC kuria oigite muikaririeti wa kamiti ino hamwe na makamishna aria matigarite wabici-ini ino matire na wira wa kuruta na uguo mabatie kwiyeheria ite-ini icio. The two commissioners and the chairman who are left in office, I want to put them on notice and say they are not recognized by the people of Kitui County as commissioners of the IEBC. Mutongoria ni moritie thirikari igukire mashira megie migunda akiuga ni makoretwo magicungiriria njuragano mahinda kwa mahinda.